Okay, a car battery has an EMF of 12 volt, an internal resistance of 1 ohm. The external resistor of the resistance is 5 ohm, connected in series with the battery and shown in figure. Determine the reading of the ammeter and voltmeter if the both meter are ideal. Okay, what is mean by ideal? Okay, ideal means that inside the ammeter or voltmeter, kita ignore dia punya resistance. Maksudnya tak ada resistance. Jadi benda ni takkan ada gangguan resistance daripada voltmeter dengan ammeter. Okay? Selalunya kalau ikutkan voltmeter dengan ammeter, dia ada resistance dalam dia. Jadi kalau kita punya litar, sepatutnya kita kena ambil kira. Tapi sebab dia dah cakap ideal, jadi kita yang ambil kira lah. Okay? So untuk kes yang tertentu sajalah. Alright, so next kita nak cari bacaan ammeter dan voltmeter. So based on the given information, so EMF is equal to I R besar plus dengan R kecil. Sebab saya nak cari I kan, jadi saya factorize siap-siap lah. EMF dia adalah 12 volt. I nak cari, so R besar dia 5, R kecil dia 1. Okay, so dia akan jadi current sama dengan 2 ampere. Okay, so untuk voltmeter, macam you ingatlah, voltmeter dia baca potential difference dekat external sahaja. Jadi boleh guna V sama dengan IR. So I tadi tu adalah 2 ampere darab dengan R besar 5. Dia akan jadi 10 volt. Okay, ataupun kalau you kata tu tak nak. Okay, macam mana nak buat? Okay, bacaan voltmeter adalah bacaan daripada terminal voltage. So V is equal to EMF minus IR. So voltmeter baca ni V terminal. So EMF kita 12 tolak dengan I kecil, tolak dengan I, current flow 2, dengan resistor kecil adalah 1. So 12 tolak 2, still lagi jawapannya sama, iaitu 10 volt. As long as you tahu V yang kita nak baca voltmeter ni, voltmeter hanya baca external saja. Ataupun kita panggil ni terminal of the battery, or kita boleh panggil dibaca yang ni. Nampak tak kat sini ada resistor besar saja. That's why kita guna V is equal to IR. Kalau you nak baca dekat atas ni, you kena consider yang bawah ni. Sebab you baca apa yang current lalu dalam ni. So means that's why kita kena consider R kecil tu, sebab dia ada potential drop. Okay?